Tena tugikura ri gutie hindi ungiathio tagia thamaki ciaku kuria damu ya bathi ati thoguo acihitukie ta irio Tio mude tukuria thamaki. Kiunguyu. No. Yes. Ojo thamaki ciaragwo ni ciegutahio ni ihi na kuu njui. Mokire iria cietwo rendomo, madfish. Madfish kaka nini? Yes. Na ni uruge na mikebe tondu na thuburia ya nyukwa. Hutia. Aiwe kinuga thamaki. Ati muruge thamaki na thuburia ya nyukwa. Uhoro ucio na mwaki oyaga muno ndugakinyire thogu. Tinyuka nugia thuburia we. Mama nama. Nigathia kau kanyu murugie na thuburia no yakwa. Hey, don't you go to Manaria? Yes. They were not taken seriously back then. Tatene ona feel it tu Feel that was I or no, he gave me the story when I kadudo Thamaki na boko rabbit. Icio ni muruge mureihe no yo anyu. Muruge na ku. Na muruge na mugunda. Na mikeve yanyu. Mwethe mikeve ya cowboy. Ya cowboy. Mutherukie. No ti mothe indo cia nyukwa. Ati mothe ukragi jaribu family ni mothe mararia thamaki. Yes. Tilapia. Karugo wega. Na kona jaribu mundu tu amenyire ginya ko dissect. Yes. Mutwe hare hawa karusi. Yes. Ngosejetie. Muno. Tene indo imwe. Thamaki. Indo icio nyumba ya mubi gutiari. Ona mothe ucio wa bui wa federali tondu ekuori. Thamaki ndie ndacieta tukitie. Ndamu to ile ndege yake njira ni watu mandie kiongoyo. You see, adorama thia fishing ire. Na nigetha makiti itikonyi ge ogweta rugia gwitu. Ne damu nini muno cia thamaki. Ona tiga damu. Ona joeri. One, our rivers are very fast. Yes. Thamaki joreka roi ruria rwa riero kinya rwega atia. Rugakira. Riu thamaki turaci thabarĩ. Yes. Riu mathia wathia ogeterera ndomwe mweri mad fish kaiga no uri. Ni uguikia nyamu iyo hakuwe mathaa matatu. Bikona gaka. Kamwe. And they were not very good looking. Yes. Thamaki atamati kuri yo. Thikũ icio thiaga nginya mũgakora mũndũ aretia tilapia. Mũndũ aretia tuna. Yes. Okay, tuna ningĩ ndĩkĩrĩ kũrĩa ground. Tuna nĩ rogo. Tuna na trout re. Tiko akarusi. Trout yetagio mawimbi. Yes. Kiria fish wood. Serena. Na kule goigua rere sea haven. Ndio ameka ito sea haven. Seafood. Seafood. Makali nginya prawns. Yes. Calamari na barakuda. Yes. Na hege itago sushi. Sushi. Haya kabisa ni huyo reda ya matatu kama. Haya kabisa ri. Eka nyabanyita kanako. Kaka ni mana. Tano. No ni ngiri. Muri igana. Weda dry kala. No muri ena. Ni ada managu. Asibai wenda gaikondo kana gati. No, it's a trout. Yes. Na tuna. Yes. Na sardines. Yes. You know the makisi ho. Wana gapis kaiga no. Kanini view. Kaiwa riu that is a meal ya girigire na magana manana. Girigire na magana manana waka luze kathari muri ya thamaki mu. Ya mokue. Wapata ya Paris kala wasi hawa garusi. Ai katari muinokie thamaki. Igire na manana. Anaiwa hari guku kwa trout na tuna ri. Girigire na manana ti thamaki ati ungihuna. Wirago ni value ile rahe mwiri. Value. Yes. Eto value neko na kutamata. Neko iba. Value neko iketa kona. Na wewe uko trout ndo kwa na ngima.
Nga karuziria niuga wenjerwo gakima. Nakurikia. At the value. The value, the nutritional value of tuna and the trout. Yes. Yes. Ne kwaja sushi ona itiruga go. Sushi kare okay almost raw. Yes. Oh yes.